Kat tiday nga malem kakabsat, lukibuntay digiti Biblia tayo di 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Muna Korinto, Kapitulo 4, versikulo 2. If you have been following closely, especially digiti morning services tayo, which I believe hantay unay makuan na yan, kaputa malem iti most of the time available tayo. Napintas digiti lesson tayo maipanggap iti membership. No member ka, mo-orient ka, maadalan ka, makitam no anya iti dapat nga responsibility, your role as a member in the local church. Okay? Just like in the family, if you are a member of the family, dapat you have to know what is your role. Okay? So in 1 Corinthians chapter 4 verse number 2, it says, "Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful." So this afternoon, our lesson is my lesson number 6. In our membership lesson is, we are to be faithful in the ministry. We are to be faithful in the ministry. Okay? So, if you have the 5 nga una nga lessons tayo, we had that lesson, we have been planted into the ministry by the Lord. Ti Apo, tinangikabil kada tayo, kada ito'y nga trabaho na. We are saved not only to go to heaven, but while on earth to serve Him. So these are the first 5 lessons we had, no? We are planted by God in a church family. So there are 3 kinds of family. The dete biological family. So dete digiti families tayo, biologically. We also have our heavenly family. So this is all of God's people, all believers around the world. Amin-amin nga naisalakan, namati iti Apo, ket paset iti daytoy nga pamilya sa langit. And then we have our church family. So, deti biological family is temporary. Hantay to mai-carry over the heaven deta. So, awanton iti agasawa di langit, awanton iti agama ken agina di langit, awanton kakasinsin ijayen. And I believe we might still be able to recognize one another in heaven, but earthly relationship will not continue in heaven. There were Pharisees who came to Christ. Kat kunada, Lord, here is a woman, and she married a man, and that husband died. Then she married the brother, and that brother died, and married the other brother, and the other brother died, and on and on. So nga kunada, when we get to heaven, sinuntungod ka dagito iti asawa na. So kung ni Apo Jesus, in heaven, we will never be given to marriage. So all biological and earthly ties and connections and relationships will never be carried over to heaven. It will only be good for this present life. So temporary deta kakabsat. In panalang ti Apo kadatay deti biological, family or relationship. Ngam deti heavenly kakabsat kat it composes of all believers around the world of all ages nga namati imawat kini Apo Jesus. So, that is the heavenly family. We are part of that family. Are you glad you're part of the family? You're sure? Amen? Okay. But, we are not yet in heaven. Awan tayo mo't paijay. So, as Christians and children of God, the Lord had organized us, put us together, brought us together, so that we have been organized as a local body, a church of the Lord Jesus Christ. So we consider our church not just as an organization where there is a system, the pastor is the leader, the members are there, and they work together. But the church is also a family. Iso nga, datayo kakabsat, we are family not by physical blood, but because of the blood of Jesus Christ. Kaya kung hindi kayo saved, if you are not yet saved, you have not yet accepted Christ,
then you are not a part of this family. Pero tayo, tinanggap natin si Kristo, we have been put together by Christ, we are a church family. So, Detati Foundation, no? That is the foundation of our ties, of our relationship, of our organization, of why we are here. Okay? Bakit meron tayo? So, it is the Lord's idea that we are together on this. So I hope that is clear to each and every one of us. Okay? We have the government. Pero alam nyo, as a church family, itong ating gobyerno, itong ating society, our community, is simply our mission field. Okay? So we are the church, the agency of Christ, sent by the Lord with a mission to spread the gospel to wherever we are, in the workplace, to our friends, to our immediate circle of influence. So, datayo dayjay nga agency, God's headquarter on earth, to spread out the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya, praise the Lord, deti ties tayo kat mas nadadaeg, deti ties tayo ngam dayjay human relationship. You realize that? Kasi the human relationship te dagiti pamilya ken kabagyan tayo ket kuay hanti ba itugod jay langit dayjay. Ngem deti church family tayo ket aging ganto jay langit deti kakabsat. Isu nga mas nadadaeg deti langen-langen tayo nga agkakabsat iti pamati agkakabsat iti Apo. This is the Lord's idea. Okay? So DJ ti essence deti number 1, we are planted by God in a church family. Number 2, kadeti membership lesson tayo, every member of the church must realize that we are blessed and gifted for the ministry. So deti church is not just a family, but it is also a, what do you call that? It is also a ministry. Okay? We are ministers. You realize that? We are a ministry at lahat tayo, every member is a minister. So inikan na tayo ti Apo iti talents ken gifts. Okay? So for example, nagkanta di choir tayo itay. Their ability to sing is a talent. But the message they shared is what you call the gift. So hanyo pag confusion dayjay. Siguro ko nayo ket pastor anat difference ti talent ken gift. Ti talent addaken kan from the moment you were born. The spiritual gift into the Apo king ka from the moment you were born again. So spiritual gift is only for Christians. Awan spiritual gift digiti unsaved. They have talents, but no spiritual gift. The spiritual gift intud lang ti Apo kadigiti anak na, digiti na saved. So ulitin, talents were given to us from the moment we were born. And spiritual gift were given to us from the moment we were born again. So in the church, what is the difference of talent and spiritual gift? So the choir itay, the ability ng agkanta is a talent because even the unsaved can sing. In fact, they can even sing better, di ba? Madrigal. Madrigal singers. That's a wonderful choir. Okay? But it does not mean that what they are doing is a spiritual gift because the talent, any person can do that. Skill yun natural. Pero the spiritual gift, dahito ikat spiritual ability nga maaramat na katiapo nga maka-encourage ti pamati. That is an ability that you have to encourage, to strengthen, and help build the ministry of God. So di pinagkanta ti choir itay, the singing is the talent, but the way they conveyed the message to us, which narik na tayo, urehan ko unay nakwata, medyo madiji audio na itay, ngam DJ panangirender the J song ket nagnangtud kanyak ti encouragement DJ nga take place di mako nga spiritual gift. So each and every one of us have been given such gift so that we can strengthen our brethren, encourage our brethren. Because why would you expect the unsaved to encourage us anyway, di ba? No, dada ka obran yung unsaved, iso daw ti mag-encourage ta pa nagserbim ti Apo. Iso da pay ket ti maka-discourage king ka, di ngamin. Sino kada kayo ti ada ka obraan na nga maka-discourage? Di ba? So sino dapat nga mang-encourage tunggal maysa no di tayo mo't lang agkakabsat. So inikan na tayo ti Apo dayjay. In the church the gift nga ruling. So that is my role.
DJ ti gift ko. Aya, nga mangidalan iti na espirituan nga panggep iti church tayo. Okay? No politician can do that. No president can do that. Only a Christian nga the Holy Spirit na kat inikan ti Apo DJ nga ability to be able to give spiritual guidance to the church. So that is my spiritual gift. Okay? Hangko talent di jay. Spiritual gift ko di jay. So, nakita yung kakabsat? Amen? Okay, let's move to number 3. As a member, you must also realize that we are equipped and trained for the ministry. Okay? Masapol nga datayo ket ma-train para iti ministry. Pag sinabi nating train, that we are, anak ito sawan, maisuro ka datayo. No kasano iti proper nga panagserbi iti Apo. Kasi iti church, han nga kinayang kayat. Kalati arig na kuma, okay, no construction, hanga DJ kay kayat tay latang nga way ti panagubra. No diket adda ti maisuro kada tayo nga estilo, urnos, tapnon ti kasta ket nasayaat iti DJ construction nga maaramid. Number 4, we are partners in the ministry. Amen? We are partners in the ministry. So God blesses my life so I can be a blessing to the ministry. Not only for myself, but for myself, DJ nga blessing, but that I can be a blessing unto the ministry. So deta ti makuna nga partner. We are not only partakers of the blessings iti church tayo, but we are partners of our ministry. And you know, it is a privilege nga datayo kakabsat ket partner iti maysa nga nadayag nga trabaho, the work of the King of Kings and the Lord of Lords. Are you glad you're a partner of the HBBC? Amen? Each of us, we are all partners of the ministry. Okay? So, number 5, we are partakers of the sufferings in the ministry. We are partakers. Ibig sabihin, whatever problems, whatever challenges that the church encounters, karaman tayo amin ni Jai. Damay tayong lahat. If the church will be persecuted, then each one of us will bear the problem, the suffering. Diba? We are partakers. Anapay? Agkaroon iti need, iti church that masapol nga mamit. So amin tayo, partaker kaday Jai, makipagbaklay kaday Jai nga need. Okay? So, no member should be passive nga, ay han, tilang kayat ko umayak lang makigimgimong, agdingdingag. That is not God's design for you. Hindi ganyan ang design ng Panginoon to every Christian nga, umayak lang agdingag, no, dahan kung ito magustuhan, dito yung umakarak to bangir nga churchan. Tunod na pang ka bangir nga church, ag-observe ka, no, dahan mo magustuhan, ay, madi, umakarak bangir manan. Ag-church hopping ka, kaskala ag-shopping, ag-shopping ka ti church, mapasyar mo amin nga church, awan pulos ti, makamit di standard mo. Nakasta kakabsat ti design ti Apo. So nga, from the first, inmulan na kadjay, kat inikan na ka ti ability nga maaramat, i-bless na katapno maging partner ka, kat DJ ti goal ti Apo. So, ti summary na di kakabsat, tapno maurnos yun di mainyo, kat kunang pastor, so talaga gayam nga no member kagat ada responsibilidad mo. Sinag ko na nga aming kakabsat nga member kagat awan responsibilidad mo. Mabaling nga rod na membro kat pamilya awan responsibilidad mo. Mabaling nga rod kakabsat nga agobra ka simrek ka trabaho awan responsibilidad mo. So dapat ma-realize mo nga ti Apo isot nang ipangking kay ti dayti nga local church, impakita kada kayo di gijay truths, maipanggap ka deta nga banag. We have our biological family, heavenly family, church family, and the Lord requires that we become faithful. So dati topic ta itang malem. We are to be faithful. Nga rod, having learned all of these things, ti maysa nga dapat adda kada tayo nga members iti Hosanna Bible Baptist Church ket daytoy makuna nga faithfulness. Okay? So, deti akat iti context, deti akat maipanggap iti responsibility, iti pagsasaritaan tayo. Okay? Kat no nayunak pa'y kakabsat iti kasla background na,
Dito ti ipakita nga challenge ti faithfulness. Hala nga the responsibility, masapol a faithful ka kadeta, no di kat another nga i-consider mo kat naimbag ko man o awan problema, di ba? We are facing challenges of the present and the future, kat mabannog tayo ti makalawas, adu dagiti karit ti panagbiag. We need the learnings, resources, connections, and tools to be able to cope up with all of these things. Ngem numampay adu digitoy, nga kasla makaigawid kumaaya, makailapad, mangguyod kada tayo. Okay? As Christians and members, our focus and priority remains the same. Ang nagbaliw, Matthew 6:33 lata. Ano di Matthew 6:33? Everybody say together, but seek ye first the kingdom of God. So it will never change. Ag double job ka man, Matthew 6:33 lata. Amen. Aduman ti problema, Matthew 6:33 lata. Adaman dagiti mangidadanos ti pamatim, Matthew 6:33 lata. Isula iso. DJ focus kan priority ma Kristiyano. So, on that regard, ijay nga matest tayo kakabsat, iti faithfulness tayo. Okay? Udumteng man ti problema iti church, ag faithful tayo latta kakabsat. Okay? Kung nakarod kat, no ag faithful ka, matay ka. No unfaithful ka, matay ka. Ag faithful ka latta, namatay kang tumulan. Amen. Amen. No supportive ka nga member, matay ka. No papaanawa ka nga member, matay ka mulata. Di may mayat ti member nga supportive nga matay. Amen. Amen. Hello? Amen. No sigagat aktibo nga membro, matay ka. No on and off ka, lulubog lilitaw ka nga membro, matay ka latamat. Di may latata membro nga aktibong kakabsat. Amen. Okay. So we must be faithful. Okay, now let's get to our lesson. We are to be faithful in the ministry. Medyo nalawod the introduction. Nang importante kami na maawatan nyo dayjay. Okay? Now, the word faithful from the Hebrew language is emeth. Emeth, which means trustworthy. Okay? No trustworthy, mapagtalkan. Firm. Ano ka na sound ti firm? Haan nga agbaliw. Saan nga magaraw? Okay? Saan nga mayayos? Okay? Firm. Ano pa? Reliable. Ano't reliable? Maasahan. So, that is the meaning of faithful. Mapagtalkan, saan nga nalaka nga agbaliw, maasahan. In Nehemiah chapter 7 verse 2, Nehemiah 7 verse 2, kuna na jay, that I gave my brother Hanani and Hananiah, the ruler of the palace, charge over Jerusalem. So ni Nehemiah, nang birok iti tao nga trustworthy, firm ken reliable, nga isu ti pangiyen charge san na iti Jerusalem. This is a big city. You talk about the people, you talk about the governance, the system, you talk about the economy. So this person is going to be in charge of that. Kat apay nga ni Hanani, itinapili na nga isaad. The Bible says, for he was a faithful man. Kita nyo? Faithful man and feared God above many. So ti Apo kakabsat, okay? This tells us nga ti Apo, iyan ti church tayo, kat agsarsarak iti Apo, iti mabalin na nga pangitalkan digitoy nga ministries. Ken trabaho na. Okay? Kas lang kumano kumpanya, agsapol kat empleyado. So, you advertise. Kat kunam, anate ko na, for hire, for hiring. Kami ti secretary. So, adot ag-apply. Ngem na aming ag-apply. Kala kumano, dualat masapol mo, 20 nag-apply. Alangan na accept mo amin na 20. Kasano pa nagpaspasweldo. So, kuna na, for hiring, office secretary, 2, kastiti requirement na, college graduate, at least 2 years of experience prior to this application. 20 ime nag-apply. Anat aramidem, you screen, you interview, you verify their application paper. Kat piliam, DJ namnamaam fit for the job. So, datayo kakabsat, tinamnamaan ti Apo, tapno mausar na tayo, ti panagduras ti trabaho na, deti faithfulness. Not all of us may have
abilities like what others have. We may not be equally talented in the same measure. But if we are faithful altogether, anyaman ti inted ti apo kada tayo, mausar na tayo kakabsat, iti naindaklan, saan lang nga dumuras iti trabaho iti apo, pati da tayo, marikna tayo ragsak ken joy ken blessing, nga agserserbi iti church like the Hosanna Bible Baptist Church family. So as a Christian, ma-fulfill mo, di ba? You have a sense of fulfillment. So, deta kakabsat, ti point na deti lesson tayo, faithfulness. So nga, okay, let me ask you, would you like to be a faithful member of HBBC? Tayag yung imayo, would you like to be a faithful member? Amen. Ito mo lang tiyag, nga faithful kakabsat. Amen? Okay. So, ipakita kada kayo ita, in what aspects are we to be faithful? In what aspects are we to be faithful? So, iti dayti nga malem, ti iburay ko kada kayo kakabsat, kat may sa nga activity ti church tayo, nga masapul agbalinti nga faithful. So, ti topic tayo ita, under deti lesson tayo ti faithfulness, number 1, God wants us to be faithful in worship. Okay? Faithful in worship. Dito nga worship, iso dito DJ kwa tayo, panaggagather tayo. Just like what is happening right now. Iti Hebrews chapter 10. Okay? Hebrews chapter 10. Alakat sa bagay kakabsat, han nga ta i-lesson ko detoy, gaputahan nyo amo, ngam i-lesson ko detoy, tapno adadda nga, ma-fortify DJ commitment nyo, kasi faithful kayo na eh. From the moment nga, puot ko nga nalagip ko kabsat, nag 1 year te nga nasurugan. I think, Preacher Glenn, deti online preaching ko ti Hawaii kat June sa ide, if you remember. I think it was June of last year, 2020. So, makatawanan, deti online worship tayo kat by the grace of God. Ure, the Sister Goldie kat talagang tilang siguro hanapan nakakuha ni Sister Goldie kat idi aganakan aya sister. At talagang marigatanan. But, no awan lang digijay nga physical concern kakabsat ka talaga nga faithful dagat even now. The whole family is joining us. Jason is there, Caden, and baby Caleb. Deti lesson, ipakita kada kayo, haang nga deti, gaputahan nyo ammo deti nga lesson, ammo yun deto yan, but I'm giving this, tapno ma-fortify pa DJ commitment, umirot, DJ commitment tayo, iti panagdaydayaw, iti apo. Okay, kakabsat? So, I hope you understand the objective of this lesson. Okay? Hebrews chapter 10 verse 25. The Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Now, di nga min dita haway kakabsat, adu dagiti mabalin nga hindrances tapno makagimong ka. Tama? Yes. Adut hindrances. Get no dadu magkakabsat, talagang awang maaramidan tayo because it's our work, the nature of our work that requires it. So adada digiti time nga makapag-absent tayo. But it does not mean nga haan tayon nga faithful iti church gathering tayo. Uno worship tayo. Di ba kakabsat? Kaya ko na nagtoy, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. So, the essence na ngamin, deti worship, kat DJ, makungkuna nga coming together. Okay? So, physically, adakay dita sanctuary tayo, virtually, adadjay ni Tita Teresa ta Maui, okay, adadjay da Tita Minda kininanay, hello, okay, ni Tita Lina, kitam ko taga-Batak, ni Tita Lina, sa totoo lang, from the start, awan absent na nga pulos. Daka mo no napadasan nyo nag-absent na minsan, Tita Lina, absent yon, awan pa eh. Kita nyo? So, praise God, wala pa siyang absent kahit minsan. Okay? Ni Tita Grace, dadadjay, Sister Marivic, okay, Sister Luisa, naka-obj video na. Basically, kakabsat aya, deti worship, kat the essence na deto, di coming together. Kasi, tingaming katwiran ti daduma,
Uray, jackpot mapangkapilya ka, dagdaydayawak ti apo ko nada. Ala, adada ka kas tangaw awisin nyo aya. Adada digidi ka, bagyan nyo nga kas jay iti mindset na. At kunanagat, adula aming kunada, uray, di kamot mapangkapilya, uray, jak kumita kapilya, yung katapi, jak kat magapagdaydayaw ti apo. So, dating a worship kakabsat, we can do this individually at home. Pero ti essence na ngamin dating a worship, hala nga jay personal adoration ti apo. No di kat jay coming together of God's people. That is what God expects us to be faithful. We can worship God in the morning. We can worship God at noontime. Ada ka di trabaho kat, the blessing mo kat, praise God. Oh, that's worship. Di ba? No nag-drive ka kumangan, nga ni ka na disgrasya. Di ba? Naliklikam. Oh, Lord, thank you. Praise the Lord. That's worship. Di nga min? Oh, no na-promote ka kuma di trabaho, kuna daking kagat, oy, you have been promoted. Isweldom kat ag-triple. Apo, ure laglag titarik nam. Kuna, praise God. Pati sa akam, ingatong pa'y sigurong. Praise the Lord. Kunang pa'y sigurong kakabsat. That's worship. But you know, what God expects us to be faithful about, kat deti coming together tayo, na kas church family, ag-worship tayo ti Apo. Dayjay ti kayat nga sawon deti kakabsat. Amen? Okay. Now, I read an article about 3 kinds of crowd when it comes to attending church. Talo nga crowd, ti pa nag-attend ti church. Umuna, there is the mad crowd. Anat mad? Pitak. Amen? Han. Mad. Okay? Anat mad? Digito'y tao, these are the people that have no desire to attend church. Maybe they are not saved. Kaya, no matter what you do, talagang awang kadakwada, it's not in their schedule, not in their priority, not in their goals in life, not in their, wala sa kanilang sistema ang tinatawag na church. Do not want to be invited, nor witness to. No awisam kat, makasuron pa'y kit di. Makagura pa'y kit di. Sumungbat kat pabalagbag. Iso jay kunak, ngano awisam ti church ko na nagat, adula amin, ape, ditakad, nakapilyayot, mabali na pagdaydayawan ti apo, resa din nung sulit lubong, yamo kung kunana. Mad crowd, di kita kakabsat. They are nearly impossible to reach with the gospel because they do not want to hear it, nor do they want anything to do with God. Meaning to say, their life is so dependent upon their material things, upon their job, as if they don't need God. Kaslang damasapol ni Apo Diyos. Kaslang awan ti pagyamanan dagan Apo Diyos. Dayjay. So, dayjay lata. Puro trabaho, pagpabak ng lata. Okay, iso lata ti dati panunod da. So, when you go to these people, okay, and try to tell them, hey, can I invite you to church? Isen, kung tumangking ka tay link, tay Zoom, ta maki-join kantuman. Kat napintas ti message, ti pastor me, adula amin, hangko nga ako, di kita, awan ti kwak ka, di kita. Kasla ni Bill Gates. Ni Bill Gates, agpaisong isot kabak na nga kakabsat ng kunanagat kwa, why would I go to a church on a Sunday, kunana? There's a lot of things that I can do on a Sunday instead of going to church. Para king kwa na waste of time. Di kita ti mad crowd. Nakita yaw? Samantalang ni John D. Rockefeller, maybe you have heard about his name, that he owned a very big, huge oil company decades ago. That doon no computum ti riches ni John D. Rockefeller ide, compared kan Bill Gates ita, amang nga bakbak nang ni John D. Rockefeller ide, considering the context ti biag day day. Amuit ko na I don't want to miss the Sunday school. Tatawan Sunday school tayo na kasi dati situation tayo. I don't want to miss the Sunday school. From the moment nga gi-start ti pa nagkanta di church ko na I want to make sure I am there. Dak kaya ta mamisan di umuna nga hudyat iti pa naggimong ko na. That's John D. Rockefeller. So, there are mad crowd. Secondly, there is the sad crowd. Okay? Sino digiti sad crowd kakabsat? Sad crowd, these are the people who know that going to church is right, but had rather be somewhere else. Oy, kakabsat, baka adda kayo ti adda dita kapilya, physically present, but mentally absent.
Dakay, di gito'y sad crowd. Napilitan kailangan na pa nakigimong. Napilitan ka lang at dadta. Napilitan ka lang nga naki-join. Si kano kwa dito yung sad crowd. Kita? Oh, you are there, but your mind is wandering. Una, napanak kumala, nag-hikingan kung kunam. Uno, napanak kumala, nagpaspasyaran. Gasem ni, kakaiso na nga makarelaksak. Di nga minti ko Domingo, kakaiso na nga makarelaksak. Ago brak man no bigatin. Inakot takapilyan. Anyway, anord mabalin. Inaklat takapilya at Jackman mapaano tawagan. Naktuman ni Preacher Glenn. Teksan naktumanan. Api awang ka, Brad. Api awang ka, sister. Kung kunanan tumang kanya, inaklat takapilya. So, they are there. But in their heart, they would rather be somewhere else. This is the sad crowd. These people have not really understood the essence of worship, the value of coming together as a church. Meaning, handa pa'y na-reach the understanding nga, church is something I cannot afford to miss. Worship is something I cannot afford to miss in my life. Okay. Number 3, there is the glad crowd. Sino dito yung glad crowd? These are the faithful few. So, digito'y na pudno maasahan that you can always count on to be in the house of the Lord, or they are a part of the coming together because they love the Lord. Amen. Do you love the Lord? Amen? You should be there because you love the Lord. They love the Bible. And the church, these are the glad worshipers. Amuyo kakabsat, ti pa nakigimong, saan nga ing kapilitan. I want you to bear in mind. Adakad kada kayo kakabsat, iti natutukan ti paltog, tapno may nakigimong. You cannot coerce people to come to church. Saan nga ing kapilitan kakabsat, ti pa nakigimong. Okay? Ngem no ma-realize mo, digito'y truths, iso di nakatidog nga introduction ko itay. No ma-realize mo, ti biyag mo, di jay kas may sa Kristiyano, akat si ka mismo, iti mga ramid, mangurnos ti schedule mo, sikat mangiset di goal mo nga kunam, talaga nga dapat numabalbalin hang kumaabsenan iti mapan makigimong. Ang kumaabsenan iti makipartisipar ta church. No adaman digitay maabsenak, alakat digitay talaga nga cases nga hang ko nga makuanan, ngam at least kanyak naka-establish ti pusok nga ti Domingo talaga makigimo nga. Amen, kakabsat? Dijay. So, kalatamakan, kung kunak nga ron dito, dumagat nakaluto dan. Mangantayo, pandagay ayab, kakabsat, kat imbagak lang ron idin. No alas 12, nakaluto to yan. Awan nagay ayab, may kay manganan. Kat nakaluto da, may kay manganan, mapandadjay, ka. May kay manganan, kunak, timakan, sammo nga iyay ayab. Tano ti tao kakabsat, awan ti appetite na nga mangan, han na mangan. Ngam no ta tao, amo na nga, masapul nat mangan, uri di may ayaban, umay makipangan, di ngamin. Kala ko maditikat 5, bas lang kat, mangan tayo ante, kunam, no mabising kat dumagas kakabsat, no nabangbang rupa na kat talaga, tuko nga sumangaw. Angam datay, ditikat no kunam, mangan tayo, kunam kat kas na gesture of respect la di jay, di ba? Respeto lang. Mangan tayo ante, kunam. You do not actually intend the person kung umay makisango, kung inyawis mo lang respect. Nung nutay tao ko talaga nga, dual daw nga nang nanganang kakabsat, kat manasidayo, kung nanaking ka, no dinamag na detang kakabsat, ay yung kamangalat tugawan, pag tugawan mo. Anasidayo, kung nanagat, tinuno nga pultat ante, kan arusip, at da iti kamatis na, kan inabraw nga marunggay, apaw, nagimasa, mangan tayo alakat inyawis yung kababain, jak, mangang kunanan. Kita nyo kakabsat. Kasta ti kapilya, mabaling nga iyawis mo kat kunam umay kayo makigimongan. Kat no, jay tao kakabsat, mad crowd isuna, uno sad crowd isuna, narigat mo nga lukuyan. Ngam no, di jay kat kristyano nga, mabigbig na kakabsat kat kunana, usto nga talaga. Day kat instruction ti apo, maawatan na. Akat kakabsat, isupayan ti agsagana na. Kita nyo, jay father ni kunana kat alas 9, no katigimong tayo, dito bakara. Alas 7 pa lang, nakasukatan kakabsat. Gasam neta? Alas 7. Nakasukatan kakabsat, at excited na makigimong ka.
Amen? Ngam na excited na magigimong kit kita na ta oras. Uston tong preaching kung kuna na kakabsat. Ha? Uston tong ta preaching kung kuna na. Ngam na excited na makigimong kit. No kung maalas 3 na gimong tayo dito, kakabsat kit alauna pelang kit nakasaganan. Amen? Well, of course, there are some unavoidable circumstances naman. Pero ang point ko rito, mga kapatid, we must be a part of the glad crowd. Amen, kakabsat? Damo na ragsakyaw? Ha? Okay. Now, kakabsat, anakad ti worship. Let me just give you a short definition that yung obraan ting worship. Worship is not entertainment. Oh, no kayat mo ti entertainment, inga ka di kita park, inga ka di kita daddo mga luglugar. Bayadam di jay. No kung magbuya ka kakabsat, iti musical rendition kat bayadam. Oh, inkayan ta park, sumur ka ta Disneyland, agbayad ka. Ikat no entertainment, di ka pilyata yung kat, ada ko mga road, but ticket tayo tasangon, agpabayad tayo. But this is not for entertainment purposes, but for edification. Ti entertainment kakabsat, DJ lang lasag mo iti makater na. Ngam ti edification, DJ heart mo, di mind mo, di soul mo. Umay ka nga agkakapoy, umay ka nga nabambanog, ngam rumuar ka kakabsat nga dete maungaran. Amen. Kasla mo lang nga malaylaylay, tuno agawid ka, di pa nagkangad-dangdangag mo di kang kanta, kana ti choir kat nakapimpintas, di pa nagdingag mo preaching, uray ti mamaking kakabsat, ngam no napintas pa nagsaad, agawid ka nga dete, kaskala nagigop ti bulalo, uray na lapgis ta dilam, nasatisfy ta tiyan mo. Kakabsat, ma-edify ka, napabilig ka, kat kunam apo, agyaman na, ta uray makidanga-dangak manan ti makalawas, napigsaman ti spiritual life ko, na-revive back manan, na-encourage sak manan. Deta kakabsat, iti essence na detoy. May kadwa, worship is not gratification but gratitude. Oh, ti point na ket gratitude, umay tayo agyaman iti Apo. Amen. Oh. What else? Worship is not chaotic but decently and in order. Saan nga kinayang kayat? Chaotic di jay. No diket adda urnos na. And finally, worship is not I but Christ. So no imay ka iti church, ti adda di mind mo ti Apo. Okay? It's all about Jesus Christ. Deta ti essence iti worship. Now, deti worship kakabsat, ti ngamin point na, gaputa not I but Christ, the Lord is worthy. Kumbaga, makigimo nga because ti Apo worthy. Now, let me share with you 7 things before I close. God is worthy of. God is worthy. No worthy ko na tayo, maikari. Maiparbeng. Kala ko deta word nga worthy kakabsat kat kwa. No kuma, di ba, dati dito Pilipinas, alagat, da kayo nga medyo inauna nga amang, da kami, younger kami. Di ngamin no, mangsa nga ili ka, at the word nga, pauna yung kababain mo't no, deta la ipasangom. Di ba kakabsat? Respect day jay. Kumbaga, itad mo mo't DJ, usto nga panang sa nga ilim. DJ worthy. DJ sa nga ilim. Aglalalo kakabsat no ti umay kumaking kagat ni Mayor. Kunana kat umayak to ta balayo. 11:30 amom latakit ng asawanan. Alaw Mayor, iti kay to nga manganan. Apo kakabsat. Uray ko makuagat kapilitan na partsem de kakaiso na pa itlog mamanogan. Nga upa. Kaya Brother Erwin, awano na mayati pa nagitlog na ang awano na sentensyaan na umay ni Mayor nga rudan. Itiram mo ti kalkalaingan na nga tinola, napangkanangala ti bulong silid tan. Okay? Kat inimimas mo, kakabsat, iso na tinong ubram, si bubunga bigat. Why? Because the person, kat kakabsat, tao la deta, nga mapadpadayawan. Gobernor, tao la deta, nga mapadpadayawan. Kabagyan, tao lang nga mapadpadayawan deta. Kala ko dito bakasyon kayo kakabsat kat aglalano no kabagyan nyo ti pang sangaili ka da kayo kat guwanto dalos ta balay dadto ya kakabsat. Agbagasyon ni Auntie Teresa. Kunada yan ta kwadi ta Teresa yan ta ayan yung ta dingras. Kat anat mapasamak di balay yung dingrasan. Overhaul. General cleaning di na oras. Makirkiran amin na suli. Kababain.
Ikatanyo, di kita kwa. Lamukan ni Auntie Teresa nga bakasyon ko na da. Ibel lang yun, di kita dandanom yan taligay. Kung nyo, dalusan nyo, di kita baka maikawa madengge dito. Kitam ti panang padayaw daging ka Tita Teresa. Alakat practical di nga ba? Medyo exaggerated nga. There's some truth in it. Nang runang agpay kumati panang padayaw tayo ti Apo. Iba kakabsat, at insalakan na tayo, inikkan na tayo ti biyag. Akit nang runa pa'y nga padayawan tayo iti Apo. Oh. So, anat at kakabsat, iti pang padayaw tayo ti Apo. 7. Ito nga banag. Let me just give you these points briefly. Number 1, padayawan tayo ti Apo, God is worthy of our singular devotion. No singular ko na tayo kakabsat, mesmesa, only one, awanan iti sabali. Iso nga iti Sunday kakabsat ka talaga nga Apo, alagat no dakat digitay makaigawid nga no daddo makatrabaho kat maawatam kat tulungan nak Apo Dios ngem you know my heart. I will give you my singular devotion. Exodus 34:14. Okay? Anak ko na jay, for thou shalt worship no other God. Oh, kasi no dapay sa bali nga Dios mo kakabsat, plural no ka di jayan. Kung na thou shalt not worship no other God. Ket ti Apo singular lang iso na ti biyag mo. Awan plural na. For the Lord whose name is jealous, he is a jealous God. Managimon a Diyos. So dapat dapat itud mo king kuana devotion, amoy devotion, anak at Ilocano devotion itatayan. Kinapasnek, kinapasnek. Pasnek mo nga pa nagdaydayo mo king kuana kat dapat awan sa bali nga pangipaayan na si iso na laeng kakabsan. Oh, God does not want plurals. Amen. Mutay mut deta no singular awan s na, no plural ada s na. So nga no may sa kamati, no dua kamatis. As jay no kwa kakabsat. No may sa patata, no dua patatas. Una ta singular awan s na. Okay? So kastamot kakabsat, thou shalt have no other gods before me. Singular devotion. Kunam kumati Apo, Lord, kunam. I would like to give to you my life. Awan ti sabali, Apo. My strength, my body, my soul, my mind, my heart. Kat i-devote ko, Apo, king ka. You own me, Lord. Kukuanak, ginatangnak, insalakannak. Number 2, not only our singular devotion. Okay? So, dapat non-negotiable dito, yan. Iapo lang. Number 2, our steadfast allegiance. Padayawan tayo ti Apo, anak kasano pa ng padayaw tayo? Our steadfast allegiance. Oh. Kaya na sa dito, steadfast allegiance kakabsat, awan kumati anyaman nga rason, ngagsardeng ka, ngagdaydayaw, kan agserbi iti Apo. Aduman digiti dumteng nga parikot iti panagbiag. Digiti man kakabsat iti Apo umununada. Diya ka mo sinod umununa ka datayo kakabsat. Amen. Ngem addada man digiti umununa, no sinnuman digiti maududi nga mabatbate, masapol nga agpatpatuloy latta. Steadfast. Malagip ko DJ story no na buya yo no nabasa yo. DJ aso nga Japanese kakabsat. Nga tinagan na kat Hachiko. Sino nakabuya di jay? Uno nakabasa. Hachiko. Kat ni Hachiko kakabsat, inadapt iso na nga aso ni deti professor ti University of Tokyo nga professor ti agriculture. Tinagan na kat Hidisaburo Ueno. Yaka mo no study pa ng pronounce ko. Hidisaburo Ueno. Kakabsat, inadapt na deti nga aso, kat pinanaganan na iti Hachiko. So, every morning, ni Hachiko nga aso, itugtugot na kakabsat, itugtugot deti master na, ijayan ta, Shibuya Station, di train. At train mapan di University of Tokyo. Kat tuno pumanawan, deti, Hidisaburo Ueno, mapanang kakabsat, agbati ni Hachiko, ijay, agmalmalam. Ururayan na kakabsat, ururayan na ngagsuble, di amo na. So, tuno sumangpot ti malamang kakabsat, agat mapangkumarkarap asang agkalkalawi kayo ti ipusnan,
Okay, agkuyog na itong agawid. So, 1 year kasjay until one day, kakabsat, mapan ni Hachiko Ijayanta Shibuya Station, napanda, kat data, na-atake. Na-atake ni Hidisaburo Ijay Eskwela. So, hanga nakaawi doon di train station. No di kat di hospital, then natay isuna. So, dito yung aso kakabsat, ururayan na latapiman. Ururayan na. Awan mo uray na nagawid. Dito nga bigat, so warno bigat na pamanang kakabsat, kat naguray man nga nagmalmalam. Kat di namot amo nga natay di amo na kakabsat. Awan mo makay kami kasalisin niya mga rod. Your amo is dead, kunam. Awan na. No more. Your amo, dead. So, kasjay nga kasjay. It took 1 year. Kakabsat. Puro kasjay lata. Several years have gone. Aging gana kakabsat nga, digito itatao, kugta-kugtaran da. Iwalin-walin da di aso. Kasi makasali papaanawa ko na da. So, kugta-kugtaran da. Until, after about 2 or 3 years, they realize nga daytoy aso, no apay gayam nga kanayo nga dadyeng agbambantay, nga ko, agtamtambay, aguro uray gayam piman. So, idina-realize na nalunag tirik nada until it went viral. You know what happened? Mapandig ikantimakan. Talaga nga, they treated the dog nga kunada, what a symbol of loyalty kunada. Pauna yan nga kinaloyal deti nga aso di amo na. Inaldaw, urewa mapasongadan na nga amo na kat mapanalata urayan, di amo na di station. And then time came kakabsat, natay deti aso. Because of old age, natay isuna. And do you know what happened? Inala isuna ti museo iti Japan. Preserve da iti bagina. Kala dete yan ta, balwarte ta singson, kakabsat preserve da impanda di museum nga nakatakder kasla si bibiyag. Tapos ijay yan ta station, ijay kanayon nga pagtugtugawan na, di aso nangarami da iti bronze nga statue, nga kalanglanga ni Hachiko kakabsat. And it became a symbol of loyalty in Japan. Kitaan nyo. Aso di jay, animal di jay kakabsat, ngam amuna the instinct na ti loyalty. Nang nangruna kumapay kada tayo, taada rason tayo nga maging loyal iti Apo. Ada rason tayo nga han nga agbalbaliw iti faithfulness, ti commitment tayo iti Apo. Han awam mo, tukitan tayo ti biyag tayo kakabsat, han natay awan ti dakes ngay naramid ti Apo ti biyag tayo, binig nga naimbag. Uri, digitay ko natay nga kasla suffering ti panagbiag. Narik natayo ti panangalala iti Apo kada tayo. Di ba? Nakaimbag ti nagbalinan na, digito all things work together. So, kitan ti biyag tayo, awan nangan anwan ti Apo kada tayo kakabsat. Inted na ti anak na, natay J. Cruz, insalakan na tayo. We have all the reasons to be loyal to God. And if that dog has that sense to be loyal to his master, eket da tayo, natay J. Master na, si bibiyag iti master tayo, kakabsat, we must have a deeper sense, spiritual sense to be loyal to our God. He is worthy. May parbang lang unay kakabsat. Amen? Dayjay. Number 3, hanla nga padayawan tayo ti Apo, the singular devotion, is steadfast allegiance. But number 3, our praise. Our praise. Dayjay ko na ti Psalms 109 verse number 30, Psalms 109 verse 30, nga kuna na jay ipaduyak-yak ko, I will greatly praise the Lord with my mouth. Ipaduyak-yak ko ti Apo, babaan tingiwat ko. I will praise Him among the multitude. Iso nga, kakabsat, siguro tinapintas, kadagiti coming Sundays, at dati item of praise tayo. Amen ba? Ure, i-record tayo siguro, tapos ti kastagathaan nga dete, agkalkalatkat. At dumano dete, kuang aming let's have sister, brother, so and so to share his testimony. Kunam kat agkalkalat ka ating kakabsat kat time awanan time kunam kat sige lata istorya lata. So share data praise. Number 4 nga may kariti Apo, God is worthy of our substance. God is worthy of our substance. No substance ko na tayo kat dagiti resources generally. But practically kakabsat kat our finances. Kung natin siguro kat awan na, kukwak lang dito Haan kakabsat because that's from the Lord. Kung na 1 Chronicles 29:14. 1 Chronicles 29 verse number 14. Let's look at that verse. But who am I
And what is my people? That we should be able to offer willingly after this sort, for all things come of thee. Kunana, and of thine own have we given thee. Kita aming nga banag naggapugan ka. Apo, kat digiti nga inted mo, isumot lang ti idaton mi nga pagyaman keng ka. You know, we are stewards. We don't literally own anything. Kukwa amin ni Apo Diyos, impabulod na lang kada tayo, angas everything. And so, kaya ti Apo kakabsat, that our heart, i-express tayo mo't iti panagyaman tayo keng kuana through these material things. Our tithes and offerings. Oh, kahit ubing kami pa idi, o ni mama, no ti Sabadong ko na probi Glenn, dahil ti tithes yung tumbigatan. Kami pala maawatan ti essence ti worship, but the practice was already there. So, ang moment ti ag tithes, ang moment ti ag love offering, ang moment ti ag mission offering. But as we were growing up, ijemin nga na-realize nga, ti gayam kayat na nga sa wunde, ti kat panang padayaw ti Apo. So ita, by the grace of God, kakabsat, oray kasanot kadakkel na nga amount. Numarik namin nga ti Apo, i-require na nga itudmi nga para keng kuana deta. Saan nga nakadkad, kung saan nga nga igawid jay puso. Because we have learned that God deserves it. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Before anything else, no, pampanunot tayo kakabsat, digiti gastuan tayo, ti para balay ko, ti para lugan ko. Digiti, kwakat amin, digiti, agpaay ka, datay amin. Umun-una dapat di agpaay ti Apo. First and foremost, we must always set aside and sanctify DJ para iti Apo. Why? Because God is worthy of it. I mean, I'm preaching this, na I'm not begging everyone to do this. I'm not begging you to give, kakabsat. Ti Apo, He is not begging you to give your tithes and offering. If you think ka deta nga kwartam lang, kukwam latta kakabsat. This is a principle. This is a biblical principle that nga ma-realize mo, God gave you your life, God gave you eternal life, God gave you that privilege, God gave you the opportunity, God gave you the health, and all of these blessings, you understand this principle, saan nga narigat kakabsat nga aramiden nga para iti Apo. Amen? God is worthy of our singular devotion, steadfast allegiance, our praise, our substance. Number 5, our body. Idaton tayo tibiyag tayo. Number 6, our service. Our service. Nagragsak nga makita, digiti choir itay, dada adults tayo ijaya. Ni Sister Margie, in-render na di servisyo na jay. Okay? Ni Sister Ratnaganan, ni Sound Jan Ray, Eberlyn. Good. Sister Jennifer Galam. So they have rendered their services. To God be the glory for that. Ni Brother M. Tito Sani. Amen. Nakabalik na siya. Glory to God for that. Kat, maitid tayo tithes and offering tayo ng sabali pa iti serbisyo nga maipaay tayo as the Lord requires from us. Okay? Amen? Ibibiyag kayo pa kakabsat? Number 7. God is worthy of our amen. Ito, number 7. God is worthy of our amen. Amuyo ka di kakabsat nga iti panagdaydayaw ti Apo. Pasit na ti panag-amen. Amen? Pasit na ti panag-amen. Kita nyo ta Nehemiah 8:6. Look at it. Nehemiah chapter 8 verse 6. And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, anak ko nada, Amen, Amen. With lifting up their hands, and they bowed their heads and worship. There is no worship without Amen. And whenever you worship, there must be Amen. Worship the Lord God with their faces to the ground. The Amen, hanlaan nga dito ibaga tayo after every prayer. Di ba kapsat? Kung nadagat,
Nagkarkararag kam no ko nga family. Isur urayin ni Kiyon di jay eh. Ako na, bless daddy, bless mommy, Kuya Kirk, Ate Catherine, bless daddy old, mami old, papa old, mama old, bless the church. Kung uray na kabaybayag absat, what in Jesus name, amen. Di jay lang tur urayan na nga word, in Jesus name. Amen is not only said at the end of his prayer. It is true that amen is the last word in the entire Bible. Why is it that amen is the last word in the entire Bible? And why is it that we say amen every after prayer? Alaman? Have you ever asked yourself, nagpaiso aya, apa nga numalpas ka, kararag ka the amen na. Why? Because the meaning of amen is, it is true or so be it. Sapay kuma. So nagkararag ka, apo, bendisyonan na kami. At the end, anat ko nam, amen. What does that mean? Sapay la ko mga rod, apo. That is the meaning of amen. Isuhan na dakes, nga nagkarkararag. Kala ko man nagkararag ni Preacher Erwin Itay. Kat ko na kat apo, nabambanog kam ti makalawas ita. Ngem adda kami ngagdaydayaw, kat ikan na kam kirid kinpigsa. Amen. Ka na sawan, alaman la ka di apo. Sapay kumaapo. That is the meaning of amen. It also means agreement. I agree. Usto deta. So nagpipreach. Kat ko na, usto deta. Anat ibagam? Amen. Di dumahan ko mag-amen. So itayag, dalat natin, banner dan. Amen. So, dito ako nagtikapilya kakabsat, hantay nga agpapatay. Mabanglis takatay ito. Ibaga man takaabay mo. Ag-amen kagat mabanglis takatay mo, Brad Kunam. Kakaabay mo. Amen? Amen. Okay. Kita nyo kakabsat. God is worthy of our amen. Kapot kapay ta, agsasauti apo ko, di ka man lang sumungsungbat. Sumungbat ka mo ta. Na po. Amen. Kasjay. Preaching. Makisasauti apo king ka. Tamaan naksi ka. Amen. Mayat DJ pa saad na, nasakit yung baga ni pastor ng usto. Amen. Di ba? Ito gawin kayo, sarsarita kayo nga agasawa, agsarsarita kayo, may message di pastor ya. Amen. Pero minatamaan nak, dete kasi ka, number 4, na ipalagip tayo pa nag-tights. Amen. Di ba kakabsat? Okay? See? So, deta, masapol nga faithful tayo. There many things have been said, many things have been discussed in this lecture. Nga may isa lang ti bottom line, we must be faithful. Faithful in worship. Antay lang ako na nga, reject mo pa pang kapilya, maka-worship at the essence is coming together. God wants that 2 or 3 are gathered in His name because He will be in their midst. Kaya ti apo day jay. Okay? Kararag tayo kakabsat. Lord, agyaman kami king ka. Kastay ko nag-apo itay, hang ko imprits deto itapno isurok. Amumin apo digiti nga bambanan. Ngem na iprits deto apo tapno adadda nga ma-fortify. Iti commitment mi apo ken ka. Ket no adada nagkurangan mi king ka iti daytoy nga aspect apo Dios. Pakawanan na kami. Ket tulungan na kami nga mang-improve ti bagbagimi. Deti nga message, halang apo nga ng 45, kasla performance review, ma-evaluate mi bagbagimi based on this point because deti ti sapsapulem nga faithfulness kada kami apo Dios. You are worthy of our singular devotion, our steadfast allegiance, our praise, our substance, our body, our service, and our amen. Quam ti gloria kandayaw, continue to bless my brothers and sisters in Hawaii, in the Philippines, Lord, and all around the world. At sapay kuma, taorean at dumteng apo Diyos nga panubok, rigat iti panagbiag, han ngagbaliw ti priority mi, Matthew 6:33 lata apo. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen. Praise the Lord.